तारीबो सब्सक्राइब तो बुम करोंगनी को बेल आइकन दुस नमगदबनी अमता नंबिरमो अहान बमक्तदा कंगलाई मानजि मुमित एक ताबिरि बु ख्वाइ खिबिक पुम नमकपु अदोमगी मरुप निंथेम सलामना इकोक नो न खुरुमजरि मति तराम नोक्चरे हाइनबले माइ पाकपा हाइबसि मतम नेलेप्ते चहि नेलेप्ते हाइनब अमसु लै माइ पाकपा मियोइसिंगनदि मयामना तौनरिबा थबकतो मदु नत्तबा तौनदे मदुगी महुता मयामना तौनरिबा पोतुदा मयामना तौनदबा मोंग अमदा तौइ सो ngasi कंगलाई मानजिम के एपिसोड असिदा असिगुम्बा मतिक चारबा ये नाव अमु उनजगदोरी मयाम वीडियो असिबु मखाताना मिडियंग तादुन लेबियो So friends, howzik kanglai manjim gi episode asida lengsen biduna leire agi nushiraba you know pibatomba. So aham basiri pibatomba dagi magi biodata habitang khaminashi pibatomba gi biodata habitang mayam da develop nam tatambio. I ming kundrap kum pibatom maite I lefam je Thawang district ki manung chanba Hirok patu maning likai dagini aduga I babagi maming na kundrapam amu maite aduga I mamagi maming na kundrapam wongbi ibetom ilaima aduga I ichinau haijabatare I ichinau ani haidar I ga ichiamaga leijare ado pibato mase hojik karai da kari tambiba kari pursue toriba career gi matang dana sorakpa madusu thambio I hojik DM College of Arts da second year haijabatare third semester da tamjari so pibato mase hojik mayamna sakhangari base atai ginate pibato magi hojik zathari ba entrepreneurship hai tare ko pitu aham da pitu bookstore lae mathang da hojik pitu food basket lae smai tor mathang mathang lak pasi mayamna pibato mase sakhangna bibani aduna aham da aina pibato mathang jeni gi se ngasagi pitu bookstore amadi ngasagi pitu food basket na chingba songi how to be able to say, I see Kari Wakalaki, Kamina who do Kibino, the Masi Asamba history and Tankambio. Bro, I see a hand mukta bookstore game around the Hana, Hijarake, Matokramna, Horakibage Hevedo. I samak Heidi being a digi yamna, Inagara Kunimum, the Horakite, Yamna, Awa family, the Hosere. Oda Aina Haskunta Makama, the secondary life, even college life, the Pova, I later a pouch, a documentic Waki Hijavatare. Oda I say Matokramna, Lady Pava Fanga, have a number 1 point, my Wakanda Kanjaki Bako. Oda Adagi, Masisi Matakamo, Quagi, Imana sing Amati Imana wishing na market chalaga larikle suji phangaktaba moina paning ba larik singdi phangdaba adigi mo exam ya oibata su makoina larikche leibagi time consumption amasu lak pai tare masida aina pito book store for home delivery service akoi market retail shopping budi mayama to bireba adu koi home delivery si oibata ragadi akmakoina apama larikche home delivery oina mag table da larik panaba coin thamjaga dorni plus akoi delivery charge su yamna wat panina makoina su yamna pamba less time consumption adigi less expenditure where kadavnina akoina pito book store se lunch tawjagi bani okay akoi pito book store sida koini available ojari se koi gi education ga mai leinaba larising haijaba tare koini class nursery to PhD digi fogi 11 sida leiriba larising je koi pito book store sida available pun ojai sida koini isan apamba textbook oiro reference guide adagi magazine and even IS exam amasung MCS exam thaningba satra satra singna koi study material sing je koi sida sui available oi sida natna Delhi da challaga koina coaching tawbagi sentum awa leijaba taraga su madu study material do koina pito bookstore sida available oijai aduga koi sigi mathak sida koina akoi Manipur gi valley hujik pogi oina di koi Manipur gi valley area sing sida anamba deliver tawjari adugu yam nungai ba paw amana koi je Ukrul district ka Senapati district ka je koi maximum deliver tawba chachaba hujare ado pibatumba karigum mayamna pibatumba dagi habdi pito bookstores dagi ko karigumba lyric se chain ge natragana order toge hai taragade mayamna kari gi through da kamaina id kanu gi internet gi through da to ya bazala natragana phone gi through da to ya bazala natragana store da lag le gi tabra adu su adai matang su batang thambiyo hai tare hojik pogi oina di akoi pito bookstore gi website leijadri adu koi kwaidagi live haijaba tare pito bookstore dagi lyric ama leibi ge habi bataragadi akoi Manipur da leiriba parjam anamana koi mobile phone sum painai ko mayan painai wi mathak da koi Facebook leijai sis da koi kamai tore Facebook page da Twitter amadi Instagram da koi gi pito bookstore ena page sangjai sis chu mathak da akoi na 24-hour service haijaba tare 24/7 che koi na service tawjai phone number se 897496
74743 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ SMS ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ WhatsAppꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯣ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎ ꯄꯤꯕꯥꯇꯣꯝꯕꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒꯦꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯤꯟꯖꯤꯟꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯇꯣ ꯕꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯤꯇꯣ ꯕꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯁꯤꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ job opportunity pigada bazatla adagi kamai leibino adusu makha haibitang thambiyo brother koigi pito book store je hoji ki oina ai samak tharaga mi manga na mi manga gi job opportunity ama aina pijari haije batare adu makoi mayam sigi koina thagi salary haije batare ya minimum budi oi adoi taraga su aina ngamjaba khara do tawjaraga koi huji job opportunity che mi manga da pijaraga thabok thorom ji makha ta sum chasta jari aduga makha taraga je koina pito book store che matam khara gi matung da haije batare after 2 years 3 years ki matung da di akoi gi everything haidi akoina mobile phone oi bataraga su adagi food item oi bataraga su adagi akoina clothing adi everything se akoina pito.com haibis da akoina available ohenjaraga manipur da leriba id youth sing se akoina maximum job opportunity pi base akoi pito book store gi manglani ado pibatuma ngasai pibatuma na haibire ngasai internet ki khutang da ama call da mayam ama togani en so haibire ko ado matu natabida karigumba ngasai customer se na ko hakting na karigumba like se laser ge kaina ga khanba leiragadi pibatum boigi direct store ga lebi dabzala kamai tobuna adai so haibitang haibiramune brother akoi gi se book store oina akoi mayam na phamnari market si sumaina di phamjade adubu koina akoi stock oina haitare packaging tawraga koina stock tawraga thamjabani ba sida somna lakpiraga akoi gi address se thangmaiban lorung pure laikai near ibeman IS academy sida sum lakpiraga akoi gi stock room sida koina apam larik to khanbiraga adugi lobi khudong chaba su pijagani okay ado pibatum ne asagi haibire pibatum gi vision yam phasai adagi tungi khalliba adi scope se yam phasai हाइजब तारे को अदो हाइदि बमयाम से पिबातुम इसा इथंदा सही याम क्रिएटिविटी सु वांगम गने खली पिबातुम से अदो इसाना खंजरग लाक्सब्र नत्रगना ngसागी बिजनेस की लम सिदो ओइरो ngसागी लाइव पिबातुम लोखत पिरेब थबुक मयाम से मसीगी इंस्पिरेशन से कराइ दगी फंगबि बनो बिजनेस की आइडियल हाइब तारे को अदु साइबिर मुने wakan judi aigi wakan je business idea budi leijaba taraga su koi han support to ba exposure to ba haiba ma darkar yam noi akoina yotpina uga maruk oiraga ising de tawbung amadona aina globis web solution gi sir Rosni Kumar Yambem amadi Medillion Healthcare Services ki managing director Dr. Pivaren Maitai sir mabani isna aigi damakta haidi business ki idea gi maram doi ba taraga su makoina support amaching financially emotionally aigi damakta support yam tobi asina maram oiraga aigi business da hana leijaramba idea sing amuke hena mayamang public stage da puthokpagi achoba tanja amasu phangjaki haijabatai yam fazaba wafam ne amukasu thambiri bse thagatbangam de inau pibatumba ekoi gi government job khatana job nate koi isagi tawjari ba thabak se entrepreneurship ama haib tare ko isagi linkat pidana mayam da job opportunity piba loina na koi gi manipur sigi koi gi market se pixai haib tare koi manipur gi deko asigum economy ama da contribute to bibi gi wakhal se thagat bangam jade mayam da soidana appreciate to gane na kalle aduga hojik pibatum isa maksu yamna noriba entrepreneur amani ko aduga pibatum madumaina experience hai tare entrepreneur is age kaina khanba pamjaba mioi kayam se leram gani koi manipur da ko ai si toge adu toge kaina khanjaba adu moi da aroi ba oina ko pibatum mana haidi lambi sida khazitang hana khong thangjil durabani na moi da karigma pibatum mana hiding bo fam leiragadi pining ba advice leiragadi chingna da nekta pibiramo aroi ba aikoigi business ki idea na track entrepreneurship oining ba aigi youth colleagues sing ama different brothers sisters sing na kai gumai sana idea ama lebi ba taragadi akoi business di idea technical and finance haija ba tare akoi na makoi ahum si manung da ama he wat pada koi business run to yade adu kai gumma somna idea se phajana tungi vision amaga loinana leiba taragadi adugi awaba karimta nungangba leijate financial amadi technical wat pataraga su asomgi idea duna mapung phaba asum boiba taragadi adui damakta support tawina bai damakta venture capital adagi investment tawina ba akoi manipur da amadi mapan gi abroad company sing aduki mating marang kaina lei aduna mayam daina
रिक्वेस्ट होना हाइजनिंग बसे कईनो हाइजब मतमदा सोंगे आइडिया दो तसेंग लेबीबा अमदी तुंगी दमकते इकोनॉमी से ट्रांसफॉर्मेशन तौगी हेन खंबी बतारगदी असुम आई के ओइब तारगसु नत्रगा मणिपुर की बिजनेस की मेंटर सिंह ओजा गुरु मयाम लेजरी सिदा लाकपीरगा सोंगिदो हाइबीरगा अखोय करमना बिजनेस दी स्टार्ट तौरकनी नत्रगा हौदोकनी हाइबदो सोमतो सुम खंबीगनी हाइजनी Thank you so much Piba Tumba. Ngasi Piba Tumba gi chilaba matam kya kai thokpiduna sigi kanglei mindsim gi episode asida khasitang warasu contribute to biba ngambiba gi damakta amadi tokbiba gi damakta haninga litana thagachaba phongdokchari amadi Piba Tumba gi tungda lakadoriba ngasai Piba Tumba na thambigiba pito.com amadi pito gi ngasai gi tungda lakadoriba vision mayam ama thambiriba yengbiriba ado iswar gi thawjal dagi amadi mayam na nuksibiba dagi amadi ngasai gi Piba Tumba na होना जमन पिबा तो मगी होना जमन है बतारे मधुना माई पाकपा अमदी मणिपुर की मियाम अमदी मणिपुर की इकोनॉमी दा असुकी मटिक चाउना तेंगबांग बंगम बसो इबिउ हाइदना आई थमजगे थैंक यू ब्रदर ओके अदुना मरुपसा ngasi gi episode sidege koina kari khangba me madudi ekoi chahida yengdabi matamda yengdabi पंक्शन लगा नत्रगना आई ngमरoi नत्रगना आई की कैपिटल कई लेदना हाइदरा खल्ली बोखल मैम से मसी थादोगा आई ngमगनी को मैम ngमगरी आइसु केदोबै ngमोय हाइबो वखल असिगा लोइनना खोंथांग अदु ममांगदा तुंग हनबे लेतना चंगसिनबा अदुगी थौना अदु उतख्रे अदुना मरुपसा अखोइना तौगी खल्लिबा थबक अदुदा नत्रगना अखोइना तौरिबा थबक अदुदा तुंगदा माइ लेदबी तुंगदा हनदबी मांगनोमदा चंगसिनदबा याते आई माइ पाक्तबा यादे हाइबो वखलोन असिगा लोइनना तंदबीदा खांग बकनबा मग लोइनना माइ पाकपगी लंबी असिदा खोंग थांजिनमिनसि हाइबो वफम असि थमजबग लोइनना ngasi दमकता कंगलाई माइनजिम गे एपिसोड असि लोइसिननबगे याबदो मयाम गे वफमदगी निजरी लोइनना करिगुमा मयामना आई वीडियो असिबो खजिक्तंग कानै हाइदोना खनबिरगदी नत्रगना खजिक्तंग ओइरगसु नुसिबिरगदी सुक्सोय सोयदना लाइक नंबियु शेयर तोबियु अमदि कमेंट तोबिरो एंड अरोइबदा मयाम सब्सक्राइब तोबा सुको कोबिगनो थैंक यू